Nā, kua whai pūtea tētahi kaupapa mahi toi I roto o tautahi e tūai he tohu nui ki te hītori o ngā iwi o te takiwā I te taha o te awa o Tākoro. Nei rā a Irena Smith. He mahi toi e kohatu nei te hītori a te iwi kāinga. Incorporates our fish, our birds, the manu, the titi, the eels and the inanga, that all comes from o Tākaro. Ko ngai tuahuriri te iwi o te whenua nei kei te puku o te taone o Tautahi, ko te awa o Tākaro, arā ko te Avon, erere nei I Wainganui. Where we are standing at the moment is our marketplace. He oe e mōhio ana tēnei wāhi ko Victoria Square, I mua I te rū whenua ki hai I tino kitea ngā kōrero Māori. The presence of Queen Victoria's statue makes this an appropriate place to start to talk about those and explore the relationships between the Crown and mana whenua. Te kaumātoru ngā whāriki pēnei kua whakatakotohia, he wahanga nui o ngā mahi whakatikatika I te takiwā nei. To lay the mats all together is about 6 to 7 days. The process they go through is laying all the blocks out on a 1-for-1 size print of the design because there are so many pieces, it's very easy to get the pattern wrong. Kei ia whāriki tōnā ke kōrero e whakamārama nei I ngā tikanga o mua. Ancestors used to trade their kai between each other right through the islands, right down to Stewart Island, where the titis are. Ka o ti ngā mahi whakapaipai I te marama o Pautu te rangi, kātahi ka whakatūwhera hei kitenga mā te katoa. Irena Smith, Te Karere.